lishonile Sive Senkosi, lishonile Mvunganze. Once again babukeli le Rubicon Sports Show. Sibuyile kungilesine. Sinyeni ke tindzaba lesithatha ikhuluma kodwa nje siyathi ukuthi ngunyenti futhi lokukhulunywa kweveni nemsebenzi yelive emnyendi. Ngawubala nje lo ngekho na kuma sports lujungile lokukhulunywa ngalo kakhulu. La siye sibona khona kwendeka tinvincumbi ngenibantfu ke bayaswenga lapho. Ikhona ne police day Mvunganze. Ngunyenti sisingakangeni nje into emidlalo kumbongavusela Mvunganze. Sinivusele babukeli bemsakato weRubicon Media Sports Show kuyinfokoto njalo kunitholela yona temidlalo la7 davana nomhlaba wonke jikelele uteka yona umdlamini entertainment Luju Festival lapho siyasibone kushengetisa ubuhle belive leMaswati ku entertainment sibone eMaswati design impahla takanokusho akhombisa ukuthi nesingeMaswati capable emikhakheni lehlukahlukene yetemnotho na police day le national security lephinze create imisebenzi evenda kangwane akunjalo Mvunganze imisebenzi lekhona eveni no ke asingeneke into temidlalo bekunene siyathi ukuthi sinawo aMaswati lahambile la emalangeni aphelile ngobevekile iphelile abhekisa amabombo khona ngesheya kwetibandle eScotland eGlasgow for ama-Commonwealth Games utasithatha proof Mvunganze ukuthi sesidlale njalo ngoba sekukhona abadlalile baka-boxing i-swimming siyibonile nematukwana kukhona nje bongiwe watiwa kakhulu ngashaba bongiwe mashale yes Mvunganze ngicabanga ukuthi ungasinikeza i-update ukuthi Commonwealth Games iswatini imap Ngosi kuyethembisa in as much as singakakhoni kulama sporting courts ukuthi sifike ema-final ngakubekisela nje ka-boxing bese inamukelo kaDlamini lebe bamsidile into last 16 following i-performance yakhe kuma World Championships yaseRussia umukela kakhona ke qhubeka from beyond the last 16 ube soqunjwa phasi lijala laseZambia ne-unanimous decision lapho emajaji Dlamini ayabukisana kusinani sashayana ngibanda okushaya kangcono naye siboniso Jago kavula kade lobekaqala kuba ku international competition le major uphumile ku preliminary but nje ukhombise kuna netimisela ngicabanga ukuthi le themba lisekhona ukuthi maybe nga2028 ama Olympics singakhona Dlamini ukuthi siqualify outright nobuka le performance yalamajala lawa stapinze siqhubeke inkosi sibuke iswimming sibesina Haley wakaHoy sina Damien wakadisoza sina Eswakhile wakaDlamini bonke bakhonile Dlamini sibabe number 3 kwala nje kancane natikhathi inkosi kuthi manje baye kuma final alawo ma hits but bonke bebangena ku top 3 lokusinika lithemba ukuthi yathi le national high performance strategy sosikhona lesilethela kona if singaqhubeka ukuthi labantwana laba abangabuyi batodla nathi umpitro la bahambe baqhubeka ba training international khona lesingabuya nako Dlamini uteka nama athletics sina ubothandaza wakazwane bonke wasimoli mahlalela lesibabonako bazama and lokusaqhubeka lesinalo ithemba kusikumbe khona labantu asinika kona kumbe bakhona kufika kuma semi-finals sibonile in the past sibusiso soze Bournemouth 2022 nase Birmingham waya ama semi-final lokwasijabulisa singaMaswati kuthi if singaqhubeka si-invest more khona singagcina sesinako Dlamini sababhekile kujudo sibhekela mlelo kwaMagagula so khona lena eScotland karate yebo uteka yena Dlamini lamlela lesikhuluma ngaye she's a two-time African champion yakajudo ngoba sikhona la asinika bona mkhosi because uphinze abe kulabanye bebantwana sibabukele ukuthi nga2028 batasiyela kuma Olympic Games uteka yona nzima nje ngicabanga Mvunganze ngicabanga ukuthi abantu labangangabo iwoga labo sports council banalo ihlelo lelikhona labalikelela lonjwa lokuthi kugcine vele sesibuya nawo lama medals sigcine siqualify kungena kulama Olympics noma Commonwealth Games singahambi kumngana ba invitational nebhara ukuthi awunani senathi ukuthi ukhanda le tikhathi vele tishala kakhulu uthi ubona nje ubona ukuthi hayi lana kungaba uyimiracle ukuthi sibuye naleyo medal noma sifike ku podium position so uyabona ukuthi but if ukhuluma ngeswimming uyabona setikhathi vele tibe too close doctor sikhona lapho siya khona and basebancane ke ma-swimmers yethu and siyabona ukuthi livela na investor kakhulu kulabo ma-swimmers nakulawo ma-athletes khona la singaya khona silive uqinisile Dlamini uqinisile nangakubuke nje ukuthi bonke Damien Disoza Haley Hoy na Eswakhile bacishe ama-athletes lamancane ngicabanga ukuthi ufuna bathole the more training I'm happy nje ukuthi Eswakhile Australia ufuna i-association ya-Eswatini Swimming Association nayo iyoka bamonithe Dlamini njengoba bengichaza mlangeni ngikhuluma ngayo Eswakhile ngicabanga ukuthi Eswakhile uyayikhombisa potential she's a female
u-professional country kufuneka ukuthi anakekeleke ikhona ukuthi i-Eswatini Swimming Association nayo iyogaba monitor ama-performances zakhe bamsite ukuthi athole ama-competitions la international atamenda ukuthi improve i-performance yakhe. No, it's quite a good state lokuthi nje kukhona la seba-based emaveni thide lapho lalabo swimming candidates basedulu khona njengaye siwakhile. E-Australia siyayadi ka-swimming is one of the good countries la mhlabeni. So makabe sinalo isiwadile selikhona lena liyathembisa bengenena ukuthi angeke kuphela iminyaka lemingaki sisabe nathi sesiwathathe ama-medals sibuye nawe ekhaya kuma-competitions lamakhulu kaso mvunganze. Baningi inkosi baningi kuna Chedwa kaningi uChedwa kaningi useHungary but akakhona ukuthi abe khona le national team lena lokusitola ukuthi was spoiled for choice ka swimming. Okay. Yiko ukuthi kufuneka i-persistent monitoring nekuthi labantwana banakekeleke bangabe sebayabukelela sebakhohlakala sibabonile nje labanye 2018 angakubisela emva nje Dlamini utamkhumbula Erica Seyama. Yes, Erica Seyama waswinela i-gold medal eNigeria eAsaba Stadium lapho stadium lebesibidwa ngalo bekadlala eNigeria Stephen Okakesh. Wase after some time Erica Seyama walimala wanyamalala Erica Seyama sikhathi satibuta ukuthi uphi Erica Seyama sevuka Erica Seyama sengicoach nje uSuthu Forest ucoacha wona athletics. Yeah, no uyabonakala ukuthi uyendlula nje ka sports kude lokumaka uyadlala phindze ugcine songumqeqeshi nedifuna utimisele ulithanze futhi netemidlalo. Mvunga nje sisakhuluma ngayo nje imidlalo lesemhlabeni naku bomakhelwane iyaqala iBetway Premiership. Le kuyi-league lenkulu eSouth Africa lesilandzela kakhulu bomagusumba bomamelodi bo-Kaizer Chiefs nawo ama-defending champions Orlando Pirates. Iyaqala ngemgcibelo sibonile nje Orlando Pirates iqala neteam lefikako iMilford but isekhaya Orlando Stadium. Imamelodi Sundowns iyadlala Sunday idlala neMarumo Gallants. Kaizer Chiefs nayo iqala nalabafikako Kruger United away. Kuthi ngabe kusho ukuthini lokho mase kuqala ibhola kubomakhelwane Vukanje? Kusho kona Dlamini ukuthi lesuka lahlala eMaswati ataba nayo option yokuthi aphumule nekuthi akhone ukuthi akhona kubona kwenyinye imidlalo sifunza nathi eSwatini ukuthi lamanye ama-leagues in terms of i-calendar kufuneka ni-organize kanjani ndokhona ukuthi none nama-conference aka-FIFA in terms of i-schedule as much as singeke sidlale isihlangu December but kumcwaba ukuthi sesitikishe ku-FIFA calendar. Siwabonile lamaqembu lesikhuluma ngawo lawa lamakhulu iMamelodi bo-Pirates bo-Kaizer Chiefs basadilungiselela pre-season. Sembonile umqeqeshi we-Kaizer Chiefs lo Musha Da Cruz akhuluma ukuthi ngathi leli qembu kusengakafiki isikhathi ukuthi angathi selilungele ukuqala lemidlalo ukuthi angathi la ka-Betway Premiership noma for i-CAF Confed laba qualify khona kanye nabo Green Mamba. Kuthi ngabe kusho ukuthini lokuma defending champions Orlando Pirates they just lost Rele kusho ukuthini lokho kibo ngumdlali lona lothethe konke kuma awards ka PSL. Funa bacalele phansi Dlamini but Orlando Pirates ine structure under Dr. Ivan Khoza. Cabanga ukuthi nje nyalo but they will find another capable replacement yakhe emfukeni. Kusike sawa namahawunkotha bekasuka kwe-development wahamba we-Saudi Arabia but Orlando Pirates ichubekile yadlala. Cabanga ukuthi isikhathi sabo Azuna Police ukuthi bathathe over bathathe le team bayimixe forward bayimixe even to Africa la kufanele idlala khona Champions League nabo Nsingizini Hotspurs. Na i-Kaizer Chiefs sibonile idlala ne-Scotland FC la lapho kuna kwakhe thwala khona eRoyal Bafokeng Sports Palace. Yawina nga-1-0 and le ngakubona lapha Dlamini i-passion ma-supporters e-Kaizer Chiefs. Okay. Lokuyini boqishela bahamba embili kakhulu ngayo kulamalanga kodwa nje lawo ma-passionate supporters akhombisa kungathokoti kahle ngendlela kumbe iqembu lelenda ngayo in terms of transfers and transforming into that giant trophy winning team. Yes, lebeyadiwa kadzeni kunakuthiwa nje amakhosi kushiwo njalo. So asade ukuthi kutaba ngumdlalo kanjani but ke iyasuka bekunene ngawo impela sonto seningahlala nje nibuke bomabona ukuthi siyade ukuthi banyenti labaye bakiba kule midlalo lena abafuna nekubheja cha bet responsibly bekunene imidlalo seyiyasuka yena lemidlalo lesiyade nimaswathi ngilandzela kakhulu kangangoba Stanbek bekunene ukuthi nayo imidlalo ledlala ekhaya niyilandzelele phela ngoba itawusuka nje masinyane trade fair isuka echarity lebuyile lapho kumele nivote khona ngaloyo 3 emalangeni per voting votele maqembu ukuthi angene kiyo leyo top 6 yayo icharity ngoba kutaba nema playoffs kugcina kuphumele main 4 teams but loyo bang number 1 kule voting noma number 2 siyade ukuthi uvela athole straight qualification into the main tournament lokuyinvo lengaqalisi kule live tournament engaqalile iformat ayikajinji kakhulu siyidayelele Vunganze.
Siyidayele Nkosi ibuyile sekuthi sive semaswadi siyesekela nenzebe inzebe edlamini lekhombisa umphakathi webhola ezomphakathi lunakekela sive because part of le money etawurezwa la Nkosi tambe yosite emangweni kwakho etindlu kusute abantu labaswele lokukhombisayo even ukuthi ibhola iyafuna kubambisa uhulumende ecedzeni ebuswede even kunjalo Vunganze vele ufuna ukuthi kubanjiswane even kude umuntu lo longadzingi lomunye nalaba nemali bayabadinga labedde imali labedde imali babadinga kakhulu labanemali so kufuna kubanjiswane ngato temidlalo nangabe kumele temidlalo siyadika ukuthi tihlanganisa abantu labanyenti Vunganze netinhlangothi letinyenti even nawo umhlaba nje wonke cishe kuyahlangana kungako kukhanza ukuthi kunema agreements la sayinwako kungako kunabo FIFA kunabo World Athletics cause ngeke live liconnectende la lodwa afuna lihambe lekhompyutha lalabanye litofuna International Olympic Committee Commonwealth Games Foundation konke lokho dinfo kumele tendeke lokho awubi wedwa ulive so vele ufuna kubanjiswane isho njalo impilo bekunene singakaqhubeki kakhulu kumbe sesingabuka nalendlela lekwenteka ngayo sisakhuluma ngayo ukuqala kweBetway Premiership eSouth Africa sibona la kithi kusesengi pre-season bo coach movements speculation of players ma transfers labanye bahambile labanye kusoloka speculate agadziwe sibahambe but ikakhulu lesekunaka konke ukuthi emacembu ethu cishe wona lamakhulu nje ongatawuqhamuka ngabo coach labasha lokucishe kungifana ne league yaseNgilandi cishe Arsenal le maintain coach kulamaqembu lamakhulu ngicabanga Vunganze ubonile the latest movement ngibone ngathi nguye Caleb wakangwenya losuka ngibaba neswalos uyakhona eqembini le Mastingers le watiwa formally thiwa Tinyosi Baptist sekwaba eZulu United khona ka Premier League bekunene uphambana namsamanyathi Mamusamanyathi osuka khona ngala kuZulu United ungene weselini lapha buyela khona konke kuyi homecoming ngoba naye wangwenya kaqala ikufika lapha uteka yona Nkosi ngicabanga ukuthi wangwenya siyamathi kakhulu unesandla ku development izulwini it's a youthful side kumbe sova ngathi ngibaba neswalos akakhona ukusebenza kahle kulela akufunako sokuthi asembile uZulu United une history Caleb Ngwenya Dlamini utawukhumbula ukuthi naye lobuke iZulu United long Paul Cup okwadlamini lophinza bemustalo ku Premier League of Swatini babe basebenza ngibaba neMidas City so bane understanding ukuthi okay nalo project siyakha kanje but bataba nefuna ukuthi Musamanyathi ushiya science Zulu United iZulu United nangakhumbula kahle Dlamini nge-first round bekuma contenders El Carrot la 100,000 yes sekufuna ke ukuthi that's in the MTN league exactly sekufuna ukuthi Ngwenya la kafika khona asebenze more than Manyathi asebenzile iwahluphile amaqembu lamanyathi liwahluphe kakhulu nangakhumbula ukuthi yathi Mbabana Islanders nayifika under Mamkhize Manyathi wayigelela igame avuso ku 8 trade fair cup kula 16 exactly Nkosi ngibona ukuthi iZulu United Ngwenya unensayele enkulu ukuthi amatch le standards amanyathi ngona into kancane kunayo so coming kuye Manyathi uye weselini iqembu sivile bathi alifuni idolobha kwela dolobha bathi dolobha lenza status se Red Rhinos cabanga ukuthi club lenzala leZamini inema fans all over the country kumbe naye Manyathi nangathola supporter ngakhona ukuthi ayibisele Manzini Wanderers enzaweni maybe first season singathi top 8 I played the gradually knockouts quarter finals semi finals but nje senomsebenzi omkhulu kwakha le team siyibonile la season istrugglation ngabafana abancane following the other previous season kusibenga kakhona ikudlala nenkinga bebanade enkantolo ngiyacabanga kumbe ubulalele uTatibuta ukuthi baqeqeshi labe bakhona kumbe bonyanga Crooks Hlophe labaqedze ngayo isizini bekunene owelo Jimsako kumbe Stanford Kholimo Ncube ukuthi ngabe kudawendekani ngibona la kungena Manyathi njengoba sangenile nje sebam-unveilile sesibonile baconfirm abelwesele ukuthi cha ngiyena mqeqeshi otawuhola le qembu as head coach kule season lesiya kuwe ngicabanga ukuthi Nkosi labaholi Manzini Wanderers batasinika i-direction but ngebuka kwami nyangahlophe bangamende technical director or abuke le development structure aqhubeke Ncube as a legend and the training because lo Ncube sibona kwe-integration from one of the respected legends la khona ebholeni kwangane lo ngekuvela evela seZimbabwe ukhonile ukuthi adlale Mbabane Swallows Mbabane Highlanders then Manzini Wanderers nyalo ukucoaching ngibona encourage yako lo ngikanye naye ke classini mina Ncube and umsebenzi wakhe uyabonakala lapha ngikhumbula kahle ukuthi ngisho nale kuye eclassini bombona lo mfana so vele uyasebenza esigabeni lesikhulu ka Premier League akafani nathi thina lesifuna kuyofuna umsebenzi lesifuna le certificate se basic yena bombona kusotane knowledge na experience especially makwendiwe ama practicals because lapha bekunene awugcinde ngekubuka tincwadi bese kuba practical kakhulu i coaching na ufundzela lama courses akhona la wendako FA
lesibonako nje ukuthi nginengani encourage ukuthi wathatheni lama courses coaching Siveza Nkosi ayasida ayakunika nemathuba nje emsebenzi etindzaweni letinyenti kumbe ungabuki ka Premier League kakhulu buke na ka development buke ka region uphakamise community ngaleso skill sonaso just for 300 600 1200 you get something out of lama coaching courses ubhadale ufunze ka FA ngicabanga ukuthi Vunganze mina nje ngakwenda futhi ngisatobuyela ngende intermediate so kuyasita kakhulu bo coach laba nje bamuva bane certificate letehlukahlukene ngetigaba tabo ngekuphasa kwabo nakudala ama courses ngicabanga laba saphasi nalomunye batawugcina bafikile nalabo esigabeni lesetulu ukuthi bangagcine ba coach na national team level ikuba yona motivation ye coaching ukuthi always wanna grow ube somewhere so nawo lama movements asiwabonawo banyendi bo coach abafuna coach emaqembu lamakhulu but bayafuna phinze futhi nalempilo ibe khona kungako sometimes utobona sebasuka iqembini elikhuluma ngalethi awashele iqembu lelwangena iqembu lencane ngiloko lanikwe kona kulelo qembu leso sikhathi ukuthi hayi bayavumelana ngaloko azivumelani ngala ngicabanga ukuthi kuba kunetinto leto Vunganze ngikhuluma nangenza abaye ama players transfers sibona juniors ugcina uyahamba emva kwesikhathi one of the talented players from Moneni Pirates bekavele nje junior acacisa ukuthi is one of the best midfielders kangangobe mina bengambida ngazidana wami la kangwane kuma midfielders ngisho ukuthi le ndlela ladlala ngayo nalafika wahamba ngayo kule part ile part yes ayigcikathi kuthatha tinkomishi but junior has always been junior and we top goal scorer yabo almost every season until kufike hlelo lobuya ku Rangers Hleliso yes until kufike yena so uyabona ukuthi nakuhamba abantu abanjengabo junior at their age and at this level uyabona ukuthi lo mdlali short khona la solo akhona and simbongela kakhulu mina ngiyambongela Vunganze ngicabanga ungasithatha through ngale move leyo cause ngiyathi lokuthi unawo lama details lamanyendi nanema latest akhona ukuthi kwendekani nyalo ngajunior Utekayo Nkosi Junior so ngicabanga ukuthi sovela ofikele event nase DRC Congo uyodlala AS Union Manyema babukela batayikhumbula iManyema yadlala na iRoyal Leopard ku Confederation Cup lesuka kiyo wafika ba impressa babese nekumonitor kusebenzisa iagent letiwa ke event akangwane yekuvela khona eDRC loku Alemas Bin Saleh babukela bamatinga adibhayo labasebholeni nasiva ke Magagulu sayini iminyaka lemithathu lokho ke dlamini kutasita kuleli phupho lethu ukuthi siye ku AFCON because there sesitaba na 14 foreign based players subject to labanye labasafuna labane heritage ekuba ngamaswati laba active dlamini laba ngu14 ukufaka ikhathi Justice Figueredo kwakhe Thwala Mxolisi Mkhondo banele nzaba Lindo Mkhonda bo bandile shongwe eMozambique lokho kutasita ukuthi sinalaba ngu14 Nkosi laba beyabo professional setup sesiyabeef up lapha ngamanye ama local based players I know tita kuyalisita level ngicabanga ukuthi basatawanza futhi Vunganze nawubuka indlela ema team lafana bonsinga izinto abathengisa ngayo labadlali abamaketha ngayo badlali bafuna phinze bayekelwe bahambe baye kulama team angaphandle ngicabanga ukuthi kutawasita ama team satobona kumbe hala kuboswalo kubo Highland abo Wanderers kwendeka because kumele kwendeke nele part nje siyayibongela ukuthi akusikwa kuqala abadlali bayo bafuna ngaphandle siyokhumbula nje la ukuthi na striker lesake saba khona even kuSihlangu Mzwandile Toyota Mamba wabe wafunwa ngaphandle koLorlando Pirates but ke kwagcina kumbe ngitindwa ngetindlela thithe leyo move bomsithunzi Javi Mkhonto yes Felix Badenhorst AS Club khona eDRC Congo ngicabanga ukuthi junior iDRC Congo batawukhumbula bobuke edlamini it's one of the strongest countries in African football siyibonile iDRC Congo World Cup yes even though inebadlali abadlala bo England bo Johan Visa lapha nalapha but le league yakhona i-competitive inama team lafaka khona bo AS Vita bo TP Mazembe lokhanza ukuthi babhadala ema professional salaries ba professional le setup yakhona ngicabanga ukuthi nje junior tamsita career wise akhona ekukhulu avulela lamanye amaswati eminyango sibaye khona eDRC I know ngawuthi Vunganze kuyevakala kuyacaca ukuthi live kukhwalo kwendeka kwebholeni yalo nathi sesiyakhona ukukhipha abadlali once again yes labanye ndibathathi iSouth Africa kwanyalo is the biggest league lethu nathi kukancane Masilela kancane kuqalwa kancane usekhona umdlalo njenga Figueredo lo represent emaswati eSouth Africa ukhona alakhe umfana lomncane kumazwi yes ubasesekhona so ukhona lo Sundowns umfana omncane kuma under ku academy yabo ma under 10
ndotambona kumbe emva kwesikhathi ma under 15 ala kangwane Simba mawahamba utawuta cup Dlamini. schools yes Abuye Eh, so, ekhaya Eswatini. bakhona labo badlali Amastude. yes sethemba ukuthi nalo waselo FIFA expert lo bekwe FA kulamalanga ukuthi atobuka bona le development utasicelela bonke labadlali kubabuya ababona ba-assesswe kahle banikwe amathuba lalinganako bonke abadlali bekumele iSwaziland kumbe idle ngabe emva kwesikhathi ngivanze ngicabanga ukuthi sesingavalelisa umlaleli kumbe ungavalelisa nje mina ngidawuphuma ngayo indzaba bekunene sikhali sembubhiso umdlali weGreen Mamba sabelo sikhali inzinisa lo dlale kakhulu emaqembini lamakhulu Mbabane Swallows lapho advuma khona kakhulu Mbabane Highlanders nesihlangu selive nayo iGreen Mamba lapha khona Phinzisolwa ngicaptain nakhona sibonile statement letikhishwa iqembu lakhe bekunene iyona inyoka enhlazana iGreen Mamba mabona hlonishwe isho ichaza ukuthi umdlali akasiko lo kahle kunesimo lesikhona ngaye lesimgcine simfaka esibhedlela ngendlela le ukuthi udinga nemthandazo welive ngobhana ke sibonile sekuphinze kuvela masinyane ama latest updates ukuthi cha uya recover sive nje sichubeke sihloniphe lona iqembu litahle likhiphe ama updates nemndeni kumbe nangabe khona lokumele ukusho utawusho imedia itanatisa bekunene siyaphuma kulehlelo le Rubicon Sports Show sibonga ukuthi kuba nathi Vunganze Sibongile babukeli kwindlu kodwa kuba nani njalo kuleli hlelo lenithanza kucaba ukuthi inkosi nayivumile sitaphize sibe nani ngeliviki lelitawo Rubicon Sports Show next week. Thank you.